لباجار نيويورك جمارة هري بلندا فاجرين فيروسا كورونا هيا حتى دوشنبه جي فيروس بتر ج صدو نوت هزار كسان فاجرتبو وبتر ج 9500 جي بي مرنا قالوا قربا لغيا باجر سدمي ويا سينان توش دمير فعملي دنجي امريكا نيويورك بمرة سينان روج باش قالوا سدما بلندبونا جمارة فاجران وقربانيان جبر هندية وباجار قال كي بقربا لغا دم باش داخل درباره وی انجام دا گلک سدم هنه وکی کوتی زنی نخوشی هر زیده لباجارن قلبالغ بلاد بده نیویورک شی باجاره کی پر مزنه ل نیویورک 8 میلیون مرو زیده تر کس دجی دیسا نزی 6 میلیون کس شی وک توریست هر سال تین نیویورک نیویورک باجار بیشتر قاده که پچوک باجار نیویورک به تایبتیش قاده که پچوک آتی آبا کردن جبر وجی گلک مرو د آپارتمان پچوک تا به هر رادجین دیسا نزی 6 میلیون کس روزانه به ترینا چوین هاتنا خوش بو کار دکرن اف سدمانا بون چاد بیجن بلابون نخوشی گلک لس کرن دما کل نیویورک 18 آذر د دبستان نیویورک هاتن گرتن لگور زانینگه جان هاپکینسی 1000 زیادتر مرو نخوش کتبو دیسا بیستودی مها آذر دا لگور زانینگه جان هاپکینسی دما کل نیویورک روش آورده هات راگی هاندن 15000 زیادتر مرو به نخوشی ویروس کرونا کتبو اف نشان داده که برگرین بلابون نخوشی بچکی درنگ دست بکر بو شما کسی که جیان خدانه در نیویورک زیدنه جبر که کسی که نخوشی ویروس کرونا کتنه پر زیده هجمار آن یک چی سری دا پر پرسکریک مزن در نخوشخانه نیویورک ده هبون ام بیشن کاپاسیته نخوشخانه پر کم بون دیسا ماشین اکسیژن دا کیماسی گلک مزن هبون اف سدمانا بون وان انجام بله سینان فرماندار نیویورک کومو دبیجا دما انفجرن سر روشا خواه عادتی دوی ام جیل بن يعني ما بس هيك او يعني نياز هيك او فجرن باجر ذكن ما بس طيب تشيا ويتشاوا جيل بن حياه بكار من جارك دي فجرن سرجيانا خواه عادتی بله پارێزگای نیویۆرک ئەندرو کۆم د پرس کۆنفەرانسێدا گوت که ئەم حەز دکن بازرگانیان نیویۆرکê birêve bibin dîsa di aynî demê de em hez dikin dibistan û çûyînê hatin Nîwyokê jî wekin lêbelê got ku em hin planê me hene got New York eyaleta New York New Jersey Connecticut ji ber ku nêzîkê hevin dîsa nexweşî divan dera zêdetir belaviye got ku divê em koordinasyonekî navbera xwe de danin lêbelê herêmî bi hev re bixebitin got ku em ê bazirganiya New Yorkê birêve bibin lêbelê di aynî demê de em çûyîn hatinê ji divê New Yorkê wekin got ku ev ne hemû bi hev re girêdayî ne lêbelê got dema ku em bajêr we dikin divê em belabûna nexweşiya koronayê jî bin kontrola xwe de bihêlin got ku mesela em ê çi bikin got em ê bi lezgîniyê hejmara testan di demeke kurd ta zêde bikin ku xebatkarên Nîwyokê bikaribin herin ser karê xwe got dîsa em ê bi hikûmeta Amerîkayê re bi avayekê hevpar bixebitin got ku New York bi tenê serê xwe nikare aboriya xwe wek berê bide hev bêyî alîkariya hikûmeta Amerîkayê Sinan Tujdemir, Peyamê dengê Amerîka li Nîwyokê bû bi mara bû. Spas. Spas xweş.